kore ke u whamalmalu atu I he talamalo e whanua lotu pe moe ako. Pe ko whapapa atu ke ngāhi haa kotoa pe he ki he kautau whanua whare matapore ka mafo ki ai kautakilotu pe matonga kotoa pe mo mea mai ki he Polokalama University lo au ai aku iloa ko e Vavanga fo ou ko e Vavanga pe ko e teori o e Univesiale pe mon mahu inga e Losika o ko whaapapa makeheheni ki he kakai tupu ai whanuani te whito ke matakari nana walama nā pui o ka nautoro Kempelani pe befo ke taraku o ka nautoro Senee o ki ai whaafe ki he ahoni Professor Inoke Fotu Hu'akau ko e pure ako lahi o e Univesiale lo au. Pe ko whaapapa ki he tahine princesi ne me aheni la tufu I peka tuko aho ko e iktala whikau lahi o tonga ki Australia. Ka e tuku ki tau hoko atu pe te u ave ki a Professor kai whahina ki a Inoke ki ne kamata mai ko ngā uruaki te matalanoa ke Univesiale pe ko ngā ua ke Losika ko hoko hoko pe ni matalanoa ki hongo kaweinga me hongo Vavanga mahu inga koe ni. Kai ke kai whahina te tuku atu ka te koe ke hoko atu MALO. Ang pito Professor Laftan hulu mai e tau Polokalama pea koe whainga maari e whukieni o lava e tau Polokalama he ahoni he o mahino pe ulahi e whemo I kinahi he weekendi koe ni pe he peki kenpela mo Senee ka koe kamata koe e tau talanoa laftani ki he whakawai ko ia e tau sio ko ia ki he me eria oku lau ko e filosofia ko metafisika ko talanoa ki he ia ka ko tau ngā ue aki e Univesiale I hono natula ko whakaluku fua whakakatoa ki ha mea. O kui ai ngā ue ki e taharea koe ni, o kui kai ke loto ke tau whito o aki mo ia koe whakaluku fua pe ia ki he ngahi mea o ia I hange koe ni koe tau pehe ko ha mea kulanu mata. Pea o kui ai ngahi lanu mata ke hange koe tau pehe koe materie whakaluku fua e tangata, o kui ai hono natula whakaluku fua. Ka oku tau to'o mai e hingoa koe ni o ngā ue aki. Ke whakatoka ai ha tau talanoa ki he iai. Pea oku kohono foosi ua he ku. O tau tari pe tau tolu e ngā ue ai ngahi teori lahi o ka ue realism ke pehe koe. Ko mea kotoa o kui he taimi pe mo space ka oku tau ki whao I atu ki ha whakakaukau na os whakaari mai pe ia e he kau filosefa ki mua. Neon oku tau nofo I he mea kotoa kono wharea to tonu siua koe mea kotoa o tau talanoa ki ai o kui ai hono fua. Pea mo e taimi. Ia fo taimi. Ko hono fua o ku tau lau koe space ia pe koe loa ma o kupu whaalahi koe mea pe koe dimension. Hono wharea mahi no koe dimension pa ku pe aku tolu ai talanoa ke he dimension pe toki mau hasino. Koe o tauanga maheni ak pe ta no ko loa
whaalahi mo e loloto mo e ha. Pea kehe me ai oku iai rewa ai mea ko duration oku whikau aki mo taimi. Gehe no loa e iai. O tau tari e tau tōsiua. Ka koe, ka tau ki alo hope me iai koe whakakaukau koe ni e ko os whakaari mai he kau filosefa lahi. O kuia e ngahi me ai o iai neong o kuia i hono dimension. Ka kui kai ke tau lawa tato sio ki ai. O kui kai ke hei kai ke tau nofo pe tau tolo he perception ata atape. He kuia e me ai o kui kai ke tau lawa tato sio ki ai. Pea ku tau tari e tau tolo koe me ai. E pe au koe whakakaukau he ku one level of being koe. Kono tari koe mea koe iapa ku alu rewa ai sio. Sai, koe me pisi kai au tau tala noa pisi. Ko hono mea koe la lahi koe hono hoko. O kuanga whewhe ho ilo ki he mea koe. Ke o mai hano epistemology. Ke koe epistemologia. Ke tau koe. O kuanga whewhe ho ilo ki ai. O tau tari e tau tolo e tau kei. Koe halanga ilo i e ta. Ka kulere tau kei ia o au ki he mea. Ke me whakatonu ki he tau metafisika. O ngata ai tau kei ia pe koe perception. Ka tau toi toa, tau tolu ki he mea. O ku kai ke tau sio ki ai. Koe harewa o whakaukau ke mea koe kai ke sio ki ai. Ko mea ko ia o tau hangarewa o mai e ngahi te ori ki ai. O tau lau rewa mea ko ia o tau conceive, te ko conception. Ko hono na tūlai conception ia. Ko ho o whau hafo i whakakaukau a mea. O whakate fito mei ngahi ulungaanga o ke sio ki ai. O ku haa mai. Te ke sio ko tuhu i pau e mea ko ia. Ka koe mea o ke sio ki ai ko hono ngahi ulungaanga. Pea ku ke whau rewa whakaukau o tala mai koe mea ko ia ko o pehe. Pea kono ulungaanga en o asibai o pehe. Pea e alu atu e siua ki ha taimi ko ke lava sio ki ai. O ta whakatata a ke atomi. Tau alu tatona te ke sio hata haia ki ai. Senturi ta apitu ta haono ku oskamata. Hena ia ia he ta au wafi ko o si a tala no atomi. Te sio hata haia ki ai. Ko mea pe utau sio ke ai ko ngahi unga. Te hangarewa he o mai e fo i Fotunga o tau tari a tau tō. Fo i whakatātā o e atomi. Ka koe fo i Fotunga pe ia whakakaukau. Pea koe taimi ko tau wa o ai ko sio ki ai. He taimini i he teknolosia o e ahoni. O kulahi ange tonu ai fo i whakatātā nai o mai koe ke tau whakatātā a ke a pe koe conception. O kulahi ange tonu he nehala. Pe i he taimi ta tau pesi ua. O tau toi unu atu ke toi loloto ange tau sio ki ha konga o te kei ke tau lava tato sio ki ai. I atomi. Pe aku tamai rewa ka puapa aku tuu rewa me a tau whau ai. Ai teori fo ou ki he ngahi mea ko i ngahi sino ko ia. O alo mate he kuia ngahi mea ia ko fo iivi pe ko energy pe i he tau alu ko ia. Huu ki ai e whakakaukau. Ka koe tau whakatātā ia si ua ki he mea. Ka koe epistemologia e koe i o uraki tala noa pe koe hā mea o ui ai. Pea osi koe pe ke tala noa ke founga koe uhinga o ke ilo ai ngahi mea koe ia. Pea osi koe ia ko mai reba koe ongo tenets la lahi ai ua o tau Fotu mai ke i Univesiale. He koe uhinga i Univesiale ia o e tau piki ke he rea koe ia. Koe tau mawahe me he tala noa whakakau halaua, koe kau halaua ki ha mea dualism.
ke pehe o tonu e ka hala ka tama koe po tonu e ka hala ka tama koe. Te koe taimi lahi o ngā ue se tui ta haona ka whita wata hiwa. O lere mai peo a ke hua noa. Ai mōre taimi kau filosofa he tala noa e fui. Kau halaua koe ni. Mo whetū kuaki. Ka aua o mai ke taimi o tau pehe to ia. O kai ke to tonu ia. O na whakatou aonga pe ki he ilo. Pea mo tala noa e mea koe o iai. Na whakatou angalo. Ae koe sio ia siwa ko o tau whatontonu. O tau whatontonu o tau laki tala noa ki he iai. Tau ataina pe. Ke kai mea. Tau tari substance. Tau tari space. O tau tari tau tonga. Space and time. Ke ngahi structure ko ia. Kau tau to whao ia te tau tolu. O alu o puria ke ka whaketa. Pea tau tari mo fo i puri ko ia. Pea mo i whounga o ku tau ilo aki. A taimi o alu pehe ai ai o puria ke hami. Tau tari e tau tolu. Ka ku tau o kai ke tau o mai e tau tolu koe mea koe o ku tau tari ki ai o ku lahi ngai whakau kau ia o tō holo he filosofia. Pea mo pia toko tahai o ku mai uai toko a te rine filosofia koe physicalism. Tau tanga mai e nau tolu. O ku kai koe mea ko toa pe o tau lawa pe si. O ku iai mea ia o ku iai o kai ke tau lawa ta tō si o kia. Pea kau tari e tau. Tako te toi whakau kau ia. Mo hono ngahi pou o tau alu ko whao iai. E tau si o koe ki he iai. Pea paureo te tau whakalawe mai ki a tau tolu ki he tangata. Te tau tala noa ki he reality. Koe mea koe o ku iai ka koe me mei koe whakatunga ke he pe o whakau kau. Ka koe o mea siwa koe o mahu inga koe ke he tau tala noa he mea koe o tau o atu. O whakatontonu he koe o kai ke loko lahi ha. Neonga nai lawe ke kau ki o sefa toko lahi ki he. O kai ke to tonu ki tau whai e kau halaua koe. E whakau kau halaua koe whetu. Kau i loa i mātoa kāni mo hai fua. Kana te ke hata hai e hopo mai o tala mai. Tau kōtua koe mea fo o ki ne tāri e u mea koe. He koe lahi whakaanga ia ki he ngai mea koe ni. O whakaanga me he tapa koe sai anisi. Tala mai sai anisi ia. O eke mai pe koe hae nā lau. Taimi kou na ola ke sino pe ko hare ba na lau ki he whakakau kau kai ngā mea koe o mental o psychologia. O ka pau na unofo ihe iai ihe space time. Kau whai ngokua pe ia he koe tala noa koe o tau o mai koe tala noa ai realism ki ai. Koe ngahi mea lahi ia koe puri pe ia koe ngā au e whakasino koe a tangata. Koe ai ngahi mea au tau alu ki ai. Pe koe ta alu rewa ki he tala noa o tua. O kui ai tāri ia ai Univesiale ki ai mo lo au ki he u mea koe ia. Ka koe ngahi mea ia ki muisi ua. Ka koe o mea ko ulaki tau ulaki whakatoka. Ai wā o e metafisika o epistemologia koe u tau whao i koe o tuiki ai. Pea o ku tau whakatae o ngā i re vai. Kai ke toi aha tau taimi na tō mōre ke tau kau hala ua. Ke tau whetū kuaki. O ku tonu e kai hala i kai. O ku tokanga ha e ria i loto o ku iai. He waha a koe. Na e tala noa ki ai tagata koa ki Manuel. Kan tā noa ai. O pau ke iai ai fio ia he o mea. Ai fusion. Pa le hanga ia o tala noa nopa. Noa he fo i taimi ko na fio ai o alu e whakau o fie mau lo ua ki naua. Kai alu ia o fio ai pe toi alu re pa ia ki tu ua o e reality e taha o ku
o ku pehe ia o ma o lunga ia he mea ko tau ia. Te tau alu tau tō whakakau ki ai. Ka te tātou tā no ke amu i kau tau teke atu whake tau tōlu. Ko ina fio. O koe ke tō ia he mea ko ma o lunga ange. Ko ina fio ki pea na ua koe hae ai tūkunga kui ai perception. Ene whitau laki pea mo conception. I he ka kui kai te pehe ke na fio na o toi maa wahe fo i whonga i loia o ku maa o lunga. I he ka whanga whakatono atiu ka koe me e ko loto ko ke whakatoka koe he tatala noa. He tau whakatono atu koe me alahi koe tau tala noa ki he metafisika. Ai e koe i ai. Pea kua pau ke tau tala noa ki hono epistemologia. Pe koe whonga o tau ilo ake i ai koe. Ka kui kai koha mea siu o ko whakakato loko whaingata. He ku hinga he ku lahi au pito a tala noa e mo whakaukau e kau pilo se whahewe. Holo ngā mai e kuonga. E tokoni lahi au pito ke kau whakaukau fo o koe. Ka koe mea pe mahu i ngā ko pau ke tau whakatoka me he lo au ai mea koe ni. Te tau ki kehe ai i he whakafilosofia me ngāhi mea koe uku ia mamani. Adere mai a mamani ka ko tu pe mahu inga ia ke whakawai a ke tau ngā ue. Ke whahinga mala e ako ma o lunga koe ni ke tau alu he popau ke tau alu tatoki ai o whakauka o ke whainga whakaukau koe ni o ka pau tau ai ke teke ako i tonga ke hato tu unga o ma o lunga Pea ka pau e afuhi ai ha ki i me me mo oni ai ke afuhi a mamani whaafu ofasiwa ka koe a ngai ai whakatoka atu a ngahi tefto i whakaukau koe ke he ki filosofia ka po o teori fo o ko ia au ki he ia i o tau i ko i Univesiale ko i Univesiale Walo bito kai whahina koe lahe bite ngai poini o ku ke toe hanga o whakaiki mai mo ke te hanga hulu i mai i he talanoa koe ni e kamata koe ni o whakawae mo whakatoka mai e ta kaweinga mahu inga au pito. Pea koe Vavanga foku ku tau teke atu pa ke tae moa ono whenga ke fofoa e maamari e konga. O kua e ngāhi mea mahu inga ka kou whelave atu pe mahalo ki haua koe ulo ki koe talanoa koe ki he whakaukau o e metaphysics, Aia koe kata nai koe talanoa koe ni ki ngai dimensions o talanoa ke metaphysics aia hangena ke anga o mai ko loloa makupu whaalahi loloto. Pake hanga rewa o mai whakaukau e taimi e tānaki mai ki ai. Koe mea uraki e ko toka ngat ki ai ke toe hanga mua i he tautara noa koe ki metaphysics e ke fo i whaunga koe. O ia i ke hanga mua o whakahu mai ange he lahi foke ngai tālanga i mai ai ai whakaukau koe o space, ke hanga o toi tānaki mai ange ki e fo i whewha uhi koe ia. I he tautara noa koe ni ke u 4 dimensions mo taimi na ke ta no mai ke taimi ka ke toe hanga mo o whakawhika wak mana o tolu e Inoke ki whakaukau ko o space o kuiwhe mo hanga e nau whela lawe i koe konga ua ki koe konga ua koe konga koe o ku asi mai mi hota noa pa koe mea ia ko o ku hoko o kui ai e ngāhi fo i Vavanga pe koe teori pe koe te whito i whakaukau
o koe ke asi haasino mai, angena ke o stanoa. Aia pea toki hangarewa e sa nisi, whakatata o toko nia ke asi. Ahono whakaikiki. Hange koe atomi, ko whakatata koe ke atomi. Ka koe foi poini koe a koe mea koe whanau ke hanga o tānaki mai ai. Ai malawa, ai toi foi whakakaukau malawa ke sio pe atamai e tangata ki e foi mea. O ne hanga o Vavanga i mai e foi te toi whakaukau, ka aku te eki ke asi mai e whakaetau kei pe asi whakasaya nisi mai ono whamoni. Ko kuhinga pe akuia, ko foi ilo ko ia, e mo oni nai ko hange ko tau kawe ko ai kau idealism, rationalism e ta whaaki ko ia. O ku malawa be ke ai foi ilo pe he ia te eki ke tau kei. Ka ko poini pe koe ke te hanga o to iki whalolo to i mai ange ai foi. Whelala vei ko ia. Ka whakafo ke atu ke poini ulo aki ai whakaukau o 4 dimensions mo e taimi pe mo space. Ke kamata mai ka tato ki alu ke foi konga o maa. Ka mea ulo aki siua. Ko e alu koe ki he, ko tala noa ko ke space time. Ko taimi ko tau o mai e tala noa space time ki e whakatonga. Te tau pehe rewa ko foi mea o kuua. Ko e uruaki, ko mea kotoa o kuiai hono sino. Hono fua. Pe au kuiai rewa a term of reference o tau ngāwe aki. O tau uhinga ai koe sino o kuiai. Ka koe tala noa e koia, koe tala noa ke sino. Na tala noa pe ki mua o te eke ai ke o mai a whakakaukau ia koe space. A term of reference ia koe space time. O pehe koe o kuiai e mākupu. Koe tau tala noa e ke kua. Loloto mo whala. Na tala noa pe kau filosofa ia ki substance, ki sino, foi sino. O te rei ke o mai ai whakakaukau ia koe o space. He na ongo i pena tolu o kuiai ka iai ha mea. Ko mea ko ia o kuiai pe kuiai mohono taimi. O kuiai ai o ware pe ko more. Ko whakakaukau e na nau hao mo ia. Pa ko taimi ko e hao ai ko e whakaukau mālohi mai ai. E whakapatonu mai tala noa hange kau tangata saia nisi ko Einstein mo hai fua. O ai fua o space ke tau tala noa ki ai ko tala noa pe ke space o ke tala noa ko ke mea wia no mākupu lo loa o no loloto. Aia ko tala noa ko ngai kuonga ki muana na tala noa pe ke sino ko foi substance. Pea osi ko ia pea nau o mai rewa mo taimi o whaaki. O whaaki foi whakaukau ko ia. Ka ko taimi ko tau ai ai koe whakatonga si ua o kukai ke whihi e me e ko ia. E tau tala noa ko ke. He kuia e ngahi teori lahi. E koe nau o mai pena rota mai space time. O nau tali space time. Whakapā. Pea osi ko e pa ngata iai. O ku nau toki tala noa nau toki o no fua mo ha fua. Ki mui. Ka tau o mai tatolo o tala noa ke sino kotoa pe o kuia i hono fua. Pe koe tolu pe te tau ngāwe a ki pe i kai. Pe koe tolu pe. Pe lava whakalahi he kaha u. Ki ha mea kaha tolu dimension pe koe toi fua u lahi a. Nā kui kai ke tolu pe. Nā kui ai ha whakakaukau ia he kaha u. O koe ngai mea ia he kai ke tō ia i he tolu ko ia. Mo taimi. Ka koe anga ia o whikau aki siua mai ango e tau tala noa ki ai. O kai ke tu ia o whihi he taimi ko tau whakatonga ai. Ki ai o mahino au pito ai anga nofo ai. Ka pau te ke tau whakatata siua ke tā noa ai realism. Aina?
Ta no realisme ko mea ko toa o kui space time. Ka kono whakatonga, ko na uhinga, ko mea ko toa o kui hano fua, sino ko toa o kui hano fua. Pe au kui ai hono taimi o kui iai ai. O kui iai hono duration, e whakarea ko e whakapārani. Ka pau te tauri e tau tolu, e ki mahino ange ka te au, ka tau tolu e nau tala noa. Ko hā koa e nau uhinga, pe mohono ngā taanga o tala noa ko ia. He koe tuu ko he taimini, ne o tau tari e tau tolu. Ake ilo koe o tau whai he taimini. Ka o tau whao ia tuke nofo rerei e tau metafisika, pe koe tau tala noa i ai, moe whakalaka-laka o kua o ke saia nisi i ono pōni. Pe au tau lawa e tātolo whakanofo rerei o mea ko ia e ua. Siua. Koe tāria koe ke mea ulua ki koe siua ka takto whakarea mange ai mea koho no wana ke tala noa ki ai. Ia koe mea koe whikawaki mo e poini ono wafa mara te he tari whai ki e konga ulua ki mahino ia. Koe fo i Vavanga pe koe fo i fifiri koe o kui ai e atomi. Koe fo i whakata ke mikia e. Hange a te kai ke tau kei, pa te kai ke whamo oni i whasaya nisi. Aia koe fo i tau kawe ia whamo oni i pe e fo i fifiri a ata mai. Ka koe ku whehui pe a koe mo i whakaamu, ka pau ko ia, ka pau o ku malawa, ke whai e fo i sio loloto e ko iau te kai ke hāmaia. Ke hāmai ai fuo whakamaterie, whakafisikare mo i uho o e atomi. Hange ko ho ta anoa nei, ku lahe ngahi mea ia koe nei whai ngahi fo i Vavanga e ka tamaa ia ki mua e atomi, kulahi ene asma na ia whakasainismo whakatau ke ia o kuhoko. Ka koe ku poi ni ka pau ko ia o kulawa i ngahi fo i Vavanga ko ia. Ko ia harewa ai tau tala noa ki he whekau aki ai tau ke i, mo i fo i Vavanga ko ia o ku ikai ke whakamo o ni i. Ka ku hange pe ko i Vavanga ko ku ai o tua kai ke whakamo o ni i. Ka ku alu ke ano ngahi whatata nau whakamo o ni i. Ka koe ku tā noa ke fo i mawhe ia ata mai ia te ia pe ke nehanga hulu i mai fo i whakaukau. Na te kai ke sio ke hata hai lau ai whitau ka nai pe he ngai ata mai a koe ni o kuia e mea pe. Ke toi hanga mua toi ki hulu i mai pe ai fo i MALO i whaka ata mai ko ia. Ko e harewa e ne whikawaku mo e tau ke i na i kai ki. Mea ni o kuia i pe tau ke i ai kau kai ke puaki mahe kau tama. Pe koe fo i Vavanga fo ata mai ata pe ia e kai whaina. Koe ki mea pako toka ngat ki ai. Koe ngata anga koe tau kei siua he kunoko pe ia he tau wongo. Ko sio lea whanongo koe hāfua. I he census. E mea koe kui koe ko senisi, pe ko census e tau whakarea. O e ko hono ngata anga e au kunofo pe ia ai. Pea teke toki tau kei i pe koe ha mea o ka pau e. Pea ko alatu pea o ngata. Pea alu re vai ke e ria o te kai ke tau mau e tau tolu ha. Teike lava hau tau wongo o tau tolu ia tala mai ka tau tolu. Ai mea koe ia. Ko taimi re vai ko alu ai koe ki he conception. Aina? Ko ne alu ana koe ia. E toki aha ue ai tau kei a mui. He taimi koe kua whakamo o ni i ai o kutonu ha te ori, pe ko taimi koe u taulawa sio, ka kihi i mea nai kai ke taulawa sio ki ai. Kua toki a umai rewa tau kei. Ka ku alu mau pe tau kei, ka pala pare mako e tau kei, alu mau pe o ngata, mei he mea o mai ho tau wongo a ngā ke tau tonu. Ko mea kwa pa osi tu de mai ko he ko kau hala wa foki o kwe kau ta mai ta hange ko ai to listen o taki mai ai a pa clay me
O koe kau tama ko ia siua. Na nau kamata ngā au e pena o tolu ke whakakaukau. Ka koe kakai eni, koe ka kakai noa ia siua. He koe mea ku te eke mau, pe koe hae mea uhinga lahi, na nau aluai ke fwoi whakaukau koe ni. Koe mea kotoa o kui ata mai. Na e whakaari mai, nau fwoi whakaukau ki mua mei Fotunga tatau. Pea whakaanga i atu. He realism, pa moe whahinga koe empiricism. Na huanga whakaanga i atu. O atu e ngahi whakamooni, o he kai ke whakamatala i he atamai atape. Toe holange kau mea ia o toe alu au pito ia o whakaatamai. O na huana atolu ia o kolosi au pito mea koe ho tawongo, ka nau alu pena to no whai whakaukau. Ko hono hola taki e nau teori me ngai whakaanga na whai ki mua ki ai. Whekau aki mo e nau pehe o ku te nau tari pe o ku ai pe u sino he koe leo ko tau pehe whakakaukau. Ka koe sino une whai whakakaukau koia. Pake osi koia pake tala mai e koe whakakaukau o ku kehe ia. O ku iai sino ia, o ku ke sino whakaha mai ia. Pea nau hola au pita na tō tu usi a sino ia ka nau alu au pita pena tō nofe whakaukau siwa. E koe mea e koe o mai ka nau o mai na tōlu siwa koe mea koe na nau whihia ai. Koe kauhala ua koe a nofu a tala noa. O kai ke nau toi lava nau tolu o si i whao i mai e nau mea ke kauhala koe o kau mea ko nofu he ongo anga. Pe koe tau kei. Ka nau nofu e pena toi kauhala koe, ka nofu kau tam koe kauhala koe. Ka koe palo pare mai o tau hanga koe tala mai o koe ke toi whiunga ia ke tau nofu ai e ahon. Ko pau ke tau whakafotunga mai e tau tolu ia. Ai ongo whakau koe ni ke iahana whehoko taki. Koe na tūla koe e taimi ko na whehoko taki ai. E lawa peke tau umi e tau tōla whakatātaki ai. Ka koe mea ko tau tala mai koe na whehoko taki ko ia. Pe na whehoko taki e ria whe. O i kai ke iaha mea ia ai koe pehe e toi maa o lunga ane. Ai reality. O hange ko ia koe na alu kia Immanuel Kant. Ke transcendental. Koe mea ia o koe ke tau tui tau tolu ki ai he Univesiale. He teori koni kou tau hau. Ka koe lahi koe e ngā au e ke ai siua koe nofo le leia ke e tau whakau ke lo au. Pea oko ki optimistic pe au i he tau kini mai e hala ko ia me lo au ke whakawai ai e tau filosofia koe me tonga. E tau o mai o ngā au e i. Ka oku tau nofo pe mo e whakaamsi ua koe ngahi mea ia te tau alu koe ki ai ki he kahau. He kai ke tau tala noa teknolosia pe tau tolu i he taimi lahi. He koe halafononga ia e a ko pau ke tau wala tau tolu ke mea koe ni. He koe ngahi mea une whaere i mai teknolosia. O hange koe tau tala noa koe i onoponi. He kai ke ia ha mea koe matawai eni o e ngahi mea ko toa siwa. O tau tala noa koe ki ai. Pera pau he kai ke maa opo ia. Whakaawha, he kai ke lau e koe u ke ako o ku wako ha o civilization. Ka koe mea ia ku mōre aho tau time siwa ke whakotutu o mea koe ni. Pea o ku whakate fito mea e tau, koe taimi ko tau whakaukau e ngā ue lahi ta tau pepe koe haha whakasosiare, whakapolitikare, o ku tau whakatoka tau tolu me he e ngahi whakaukau te fito koe. O mai au ka matahana whakaukau i. Pea toi maa o lunga si ua e tau whakakaukau mo toi maa uang ki ai.
Ka koe mea e utau whakamore ki aho tau taimi. Ke whinga i filosofia o lo au. O neonga oku nofo lele ai. E ne talamai ia koe ke tau waku, ke tau toki whakaukau ke saia. Malo kai whahina, ko tui ta mai ki he konga whaos, o e ta Polokalama, pa ko whaamu ke ta ki i awhesi, ko ngā koe ke ta Polokalama taim kakato he ahoni, o ku ki nomi mai pe, ka ko whaamu ke haumua o talanoa whaos, pia whangatuku a ke ta Polokalama ke ahoni, ai ha me ape i whakaukau e Losika he konga uruaki mea Aristotolo he me whama mafa ki he whekau aki e ne tokonia e tautala noa o ka ke hanga hulu i mai aki ki he ahoni ai mahu inga o e tau nofo i ono whakavete mai e whakaukau mahu inga ko ne Aristotolo me he ne whama mafa i he kamata anga ke hanga o mai ke ta whangatuku aki mo ke whai pēr whama popo ai ta Polokalama e kai whahina, MALO. Nā tau osi tala noa fo ke siua koe. Ai whakamamafa a Aristotle ke tala noa koe ke hike tala noa society. Ai tu unga tala noa society. Ke o mai ange o whahinga saia nisi, tene lava tokoni ke tala noa society ke mahino. E siua koe anga koe tuku au mai a filosofia. O kuia e kau filosofa ia ko nau background o nau tolu koe matematika, koe fika. Pea o kua afe kau filosofa ko ia, i he nau tala noa he taimilahi. O ki piki ki a Aristotle, ki ene whakaukau. O koe kehe mea Aristotle he ne tala noa koe ki e kapau o kuiai ha mea o koe tala noa. Kei te tau, koe analaiso koe tau tala noa, koe pau te tau alu ke no kupu si taha. Tau pehe koe atomia o lea. Pea koe se tesi koe ia. Koe mea pe o koe tala noa ki ai, nga ui koe supia si whakatonga pe koe subject pālanga. Mo tala noa o koe whai ke mea koe ia. Koe peretikasi o koe peretikasi pe koe predicate. Ko ua pe. Ko sino si taha ia o se tesi. Pe au tamarewa Aristotle, koe mea e te tauhanga analyse o aki hafu tala noa mo fere noa ia. Ke tau to mai hono ngahi uho whakaiki ke se tesi iki taha o tala mai ki ai. Pea guere ngai whaunga kune o mai ki ai. Ka ku aunga lahia si ua he taimi koe. Ka pau te ke sio ki he tala noa ai tangata koe ko John Anderson. Ko tangata e koe ni kono mala e ona na e fika. Na e matematika. Koe hau me pea toki alu me ai ki he filosofia. Koe futala noa lahi koe a Anderson ko feinga ke mahino ene argument koe ki he ki hataha. Hange koe tau pehe koe noua enta nou. Oku alue artikolo kia. Koe taimi koe ongu tau o mai whakalosika ai siua. Maa atu e kake tau hela tau koe tala noa. Koe pehe. Ka pau koe sinoko ei. Ko hono whehoko taki mo pi o kuia relation ai. A pi. O tala mai e entaso. Koe mea kehea ei, koe mea kehea pi. Pa kui kai ke kau e nau whekau aki a naua. I hona fo i sino koe ongo mea tau ata aina. Ke pehe. Ko kapau koe whekau aki ko ala, ko relation ia. Ke pehe. Ko ei o tau tala noa ki ai, ma mo pi. Ko na relation ko ala. O kui kai ke tala mai he mea koea, ke pehe ko ei ko ene kakato e kaua ala. Pea ko pi ko ene kakato e kaua ala. E kaua e na relation. Mahino au pito ia siua.
ka ulo ai whakamatala, ko whenga i ke whakamahino uhinga. Ka koe taimi ko o mai whakalosika ai, koe ki fwoi se te spe tahasiwa. Ai fu whakamatala ko ia. O ku kei viviri pe ka o mea ia ni ihi o whakawhe kiki, o koe ke nausio na tō ke fwoi uhinga koe ke fwoi whakatātā koe o mai whakalosika ki ai. O ku pehe anga tokoni ai whahinga lo sika koe ni Aristotle ki hono whakamahino ai anga tala noa koe a society siu. Pa koe mea koe utau, o ku tau nofo ai, o tau mahu inga ia ta tolu ai. He koe uhinga koe Fotunga pe ia e mahino ai, pia hikia e tau tala noa koe society. Kai ke tau toi ilo lahi ke mea ngā ue ko ia, pia mohono natula. Ko taimi ko o ku hau ai ko o ave ia ko he ave he fika, ai Losika he na ia e taime ni ihi, ka na ia e tui kau tangata ni ihi e ako o ngai kuonga mai ki mui. Ko mea ko to he fika te tauririu o Losika. Pea hau ia o kake ngā ue fo i mea ko ia. O kua ngahi mea he whika hei kai whakalosika au pito pēi. Pea hau rewa ai Losika e koe mea pe mahino mai halafo noa koe e whakaukau e aho ni. Koe tokoni lahi ai Losika ke whika. Koe ne tokoni lahi hono whaunga ke whakalangalaka o i whika. Mo teknolosia aina tau ostala noa ke siua ane alu a teknolosia o no poni o kai ke whakatoka ngā he kakaia ko uhinga ene manga pehe ma o lunga i he taimi no a teknolosia ko ilo ke he tala noa uhinga ke Losika. Ko tau hanga pe o momosi ai tau tala noa o kai ke toi whau hafu artikolo fe ke anga tala noa, ka utau alu pe o tala noa whakamatai fika. O no, pe aku hau ai ngahi mea he ahoni koe algorithm koe hafua. O kutau ilo o kufu au ngai ke teknolosia siwa. Ka koe mea koe ke tau tokanga ki ai. He utau lava pe he basic i he tewhito i whakaukau o Losika o loi. Pea koe tau huhu ke tau tokanga he alu pe teknolosia ia o ku kei lava pe loi ia he mea koe ia. He ka whau mai pe o whakamatai whika i maha fo i loi ia. O koe ke tau ilo ta tōpu koe loi pe koe mooni. I o mai hano tuinga matai whika fo i whakaukau, ko fo i whakaukau loi. Ka aku kamata ke tau ke whakatoka ngai e au ai mea koe apa ku mahu inga rewa ke nofo ai hohaa ai kau Losika ke toi whakawhewheka ange mo e nau whekau aki mo e whahinga mea ku alu ke malae koe ai Losika ke malae teknolosia ke nau ke i lava pe o tala mai o ku loi ha whakakaukau pe o ku moon. E siwa, ka koe mea, ka koe e ria ia taha o eako, ko pau ke tau alu o sioki ai. O kui ai tangata Amerika he taimini mea o kuha o tala noa ki ai siwa. Ki he tuunga kone kui ai teknolosia mo alu kone e kompiuta mo mea. Ai ngahi whaunga i loto, koe ngahi whaunga ia o kuloi. Ko tala mai koe ni he tama engineer i he mea koe ni sai au pito. Ko tama India ko haika koe India me Amerika. Ka kou whanongo he ne tala noa, e ne wheinga koe ke tala mai, o ku kei malawa pe, ai fu teknolosia koe di, o lahi ai loi. Pea toi whai ngō fua ange, he ku kai ke nau toi alu ke taurea ke mahino, ke pehe ke tau tala noa, pehe ko koe o ko sosiua o ku materie ke tau pehe ke tau tala noa pehe
ku alo e talano ai ke tu unga ko o whakaai mataisika ia ku ai tu unga ai tuinga mataisika ia ku ne o mai ko whakaukau ko ia. Ka koe ho haa e tangata engineer ko ni o ko ilo ku hu e ne whakaukau. U tengi ne whakarea mai e siwa. Ke tonu ka ku hu e ne whakaukau. Ke ngai mea ko ne o ku sio ki ai. Ai loi ko ne o ku whau ake teknolosia aho ni. Ko mea e ku ke ne whakaukau. O ku mahu inga ke tau nofo pe o ilo pe koe tuinga ika koe na tau ufa aui koe kau. Koe, te tau lau pe o wharea siwa ka kau ika lilo. A fo i kupesi koe ia. Ko foi mea koe malawa ke o maha foi mea pehea uloi. He kui kai ke tala noa ia i he tau common language. He tau rea whakaaho o koe ke tala noa ia. O tala noa pe he le rea pe ana. Ngā ue ake ai matai whika. Ka koe koutu siwa ko ki mea pea ko wanga hulu i atu he aho ni. Te tau whea o pe tau tolu mo tala noa loi o au osea mamani. Ka tau tokanga ke tau ilo. He koe tai mini. O koe ke tau ilo he sosa e tia tā noa mo oni me tā noa loi. I he me alahi. Pea koe a ue ke ngai whonua whakalaka la lahe o mamani. O ku nau palo pare mai he ahon. Koe uhi ngāpe. He ku kai ke aha i loe a kakai pe e kamata whewhe hano ana laiso hatala noa o ku loi pe o ku mooni. Ke toki o mai pe ha foi mea pe, foi whakamooni. Pea ke tui ki ai. O kai ke toi pe he mea e kou whe mau e aho ni siwa. O whe mau ha ilo ia. E te whaka mau ha whaka kua. Siri ka henga mea o loi pe o. Malo Ka abito. noa he tai. Ka pahe ke lava ia siwa. Kai ke mau e ka tau ataina. Ko tau ataina e ko koto loi mo muna. Ka pahe ke lava o tala noa. Pete ke lava ngā ue. Pete ke lava mahi no. Ko mea ko ni ko pau ke tau wako tau tolo. Siwa. Tau ataina. Pau ke lahe ngahi mea ko ilo o kune whakatau ataina e tangata. He ko mea ifo taha. Ki he kau kākā, mo kau loi, mo kau... Ai taimi ko ke tae ilo ai. Te rau toki o Malo mai to abito. whakaoto. Malo abito e kai whahina Mea o atusi. ko tui mahalo ko ngā koe tataimi o hoko mai tau Polokalama taha ka koe foi tala noa konu ke whai ke Losika mo i konga wha o sika atoa peka ko konga wha o sio ko whaamu ke ta hoko atu ki ai foi whakaukau e loi mo o ni i he tala noa pia mo ni alu konu ke fihi he kuto e lapa peo Fotu mai e ngai whaunga mo ngai whaunga mo ngai system o ku nehanga ia ko fui ai mo oni ko tau uhinga ke ai he tala noa i whakaukau wha Aristotole Losika. Ka kore pe more pe ke ta ngata ai, ko ngā kai te uteo e Polokalama hokoka ko wha maro lahi apito ke te koe i he lava le reia e tau Polokalama, pe mohono whakahoko le lei, pe mo o mai ngā hi whakakaukau, mahu inga apito mo loloto, pe ofa apito ke toi whai hano toi pātolo aki, mo hano tanu maki e tau Polokalama hoko, ka kou whamaro lahi apito ke te koe, pa kou whamaro lahi ke te motou te mōmea mai, pa mōmea mai ke he Polokalamani, ka kuma tatau atu he, pe mo mao whalahi atu ke te motou ko tau pe MALO, mōmea mai ka mō mea. Malo apito siwa.